Udah, Masya Allah, ini ganggu nggak nih? Nanti di bulan aja mau. Uang saya di Koperasi Indosurya gitu. Baik, Mbak Patricia, pasti selain Konten kreator yang juga suka itu nyambung. Selesai juga sayang. Gimana? Gue tegas kan? Ngegas banget sih, gue Jauh. takut. Apa? Gue sampai takut dengernya. Gue kayak pengen ngasih tahu Cik pelan-pelan, tapi takut juga. Tapi kan gue ngomongnya dengan benar dong. Iya Maksudnya benar. dengan sopan Untungnya juga, kan? untungnya nggak ini sih. Padahal itu udah tantangan ngondek say. Tapi bisa ikut kesel say. Jangan kasih kendor ya, Say. Jangan kasih kendor say. Jangan kasih kendor. Oke. Ini bootsnya semua sepatunya dari Kava ya, Say. Gilda, you excited? You excited of the weekend? Pasti. Jadi guys, kita tuh baru tahu bahwa Leonie Hone gak sih bener kan? Ternyata lagi di Dubai juga. Terus kayak kita tuh sebenarnya suka banget sama dia. Terus kita udah DM, email baru hari ini. Semoga ya, semoga ada miracle. Iya. Gak usah, misalnya gini, kalau worst case dia nggak datang, setidaknya kayak dia mau deh pakai baju lu yang ngasih Yan. Duh, amin. Amin, amin Tuhan Yesus. Ada gila-gilanya temen gue ini ya, diundang ke acaranya Metaverse. Desa nggak mau datang karena cuma buat sendiri. Desa tekotek. Gila-gilanya deh teman gue ini ya. Lu kalau go internasional sekalian diundang lu sekalian. Ian. Anak orang belakang panggung kali ya. Tapi apapun males. Keluarin dong badan lo, bukan hanya di Instagram. Hari ini jam 2. Sane. Keluarin dong badan lo, udah workout kayak gitu keren-keren. Udah pasang gigawat bertahun-tahun. Datang, gue ketemu dah sama orang-orang. Kamar gue lantai 57. Saking ngobrol seru. Ini lantai 56 guys. Karena aku diundang ke acara Meta Desa Show. Wow. Makanya harus mandi nih say. Masa gue begini? Hai. Dia lagi pakein baju kita. Oh ya. Inilah kondisi dan situasi ya kan. Inilah tim kita. Tadi nggak ready bu. Lagi nih. Sambil di panahnya deh kita. Tadi nggak ready bun. Oke, Shira. Itu harusnya sama kita, harusnya. Terus di switch ini ya. Keren ya? Harusnya sama kita itu. Meta, previously known as Facebook, and a lot of you here are our partners and we're so happy to have you. This is a partnership, but before we start I want to call Moonbaz, who's the head of creators for the Middle East, Africa and Turkey, to say a little word. Thank you so much. Thank
you everyone for joining. We're very happy to have you here. Along with the Arab Fashion Council, we've been working on a very solid relationship and partnership for 3 years now. Now that COVID is over, you're going to see more activations on the ground happening with them. Our partnership is based on being able to take the content of the Arab Fashion Week and Arab Fashion Council and export it globally across our platforms. We do share a lot of, I would say, objectives and goals together, bringing in creators, supporting them creatively to be able to leverage our platforms even more. Now more than ever, we're focused on creators, on fashion creators particularly, in helping us build the metaverse of the future as well. So you'll hear more of, you'll see more of our collaborations and activations coming soon this year. And I'll leave it to Jacob, CEO of the Arab Fashion Council, to give the word. Thank you. Thank you so much for being with us. Love your jacket. Thank you. Locally made by Euphoria. Thank you. Thank you. Beautiful. So thank you so much for being with us this afternoon at the second day of the Arab Fashion Week for Fall/Winter 2023. And I would love to thank in particular the former Facebook, Meta, for enabling us to always continue and not to stop even one season during the COVID. Thanks to you, we have reached every season over 150 million people watching our videos on Facebook page. And I think this enabled us for the previous 3 years to always grow and grow and grow. And since we started with Meta, we can't anymore leave the digital solution. So we became hybrid. Now we are always live streaming on all our social media platforms, Facebook and Instagram. At the same time, we came back to physical activity and to physical shows. And this is only the beginning for what you're going to see with the partnership between Meta and Arab Fashion Council. So let's all wait and put the seatbelts for amazing things to come in next October and to discover what the world of Meta and the fashion industry are going to take. I really thank you so much, and your presence is very appreciated, and we're honored to have you all here with us. Fashion Week mau GR tuh gimana sih? Jadi ini kayak koleksinya dan yang baru, cuman itu kayak nggak sepasang, cuman aku pakai aja, yang penting buat jalan aja gitu loh. Ya nyobain ini heelsnya dulu ya. Cobain heels doang, jadi pakai yang pendek gini. Terus ini yang tadi aku pakai gitu. Gue jalan lagi. Gue juga merinding. Gue juga merinding. Serius kan gue? Hanya di Indonesia. Ini adalah manajer kondangan dari Paula, masih baru sampai sekarang bikin menggelegar. Jualan ya? Udah merah. Alhamdulillah.
adalah salah satu KOL yang diundang oleh makeover ke show-nya Yanjin di Arab Fashion. Gitu ya? Gitu banget, seneng banget nih gue. Kita ketemu di Dubai. Satu-satunya influencer hijabers kecintaannya Pergal. Ya kan? Dari pertama itu ketemu dia di acara Real Food dan Kak, gue suka banget konten. Bahkan tuh nge-brief anak-anak kayak, bisa nggak sih lo? Masa sih? Bisa nggak sih kita kualitasnya kayak Kak ini? Iya. Bisa nggak? Masa sih? Masya Allah, Kak, Masya Allah, ini ganggu nggak nih? Nanti di bulan aja mau. Gak apa-apa. Oh my god, Kakak Dirma. Akhirnya aku di make upin sama makeover. Jadi Kakak Dirman ini adalah brand ambassador makeup artist dan makeover. Jadi kakak udah bekerja sama eksklusif dengan makeover selama 4 tahun. Lalu tapi sebelum itu dia sudah membantu dan juga bekerja sama dengan total 9 tahun. Jadi emang dari makeover masih crazy ya, Wak. Dan akhirnya sudah bisa Kakak Dirman juga dibawa ke Arab Fashion Week. Paris juga nggak sih? Paris juga dong. Paris Fashion Week bersama Titis Saputra. Oh sorry. Iya, Paris. Ntar aku dibully lagi, tapi nggak apa-apa deh. Bully gue biar subscriber gue naik. Jadi masalah nih. Kan tuh kalau gue nggak jadi masalah nih orang-orang subscriber itu aja say. Masalah apa ya nih? Udah bu. Seger ya. Makeup botox ala Dharma.
inside, we'll take exactly on the inside. Malina, ya. Bikin cepat, mereka mau show lagi, cepat. Cepat. Hey, pull beat, that's it. Quick photos, we need to get them changed. Ayo cepat. I don't have time. Oke. Oke guys, selesai juga show-nya Hyanja. Bagus ya, pakai hati banget. Dari apa ya? Dari Langsung anak sultan gitu deh. Tapi anyway ya say, dengar-dengar kan ada yang langsung ngajakin show kemana tuh? Ada 2 tempat. Iya, oke. Kalau yang cepet tipe orang sama kayak Ega. Kalau besok nggak mau kembar-kembar, kalau belum benar-benar jadi nggak mau ya. Tapi pasti Hyanja udah diundang ke beberapa international fashion show. Wow. Oke, ada Indonesia nggak jadi. Jangan dong, tetap dong ya, tetap ya. Yes, remember the urges dapat ingat bumi yang kau pijak, tanah airku Indonesiaku. Thank you guys for watching. See you tomorrow. Indonesian designer. Tadi juga terima kasih buat Koko Yung dan Nadia Yunardi ya atas aksesorisnya sama sepatu-sepatu dari Bapak Prive. Terus juga pasti teman-teman di belakang layar nih ada Koko Henry yang hari ini ulang tahun. Ya, Koko Henry adalah saksi di mana Hyanja itu dari awal menjadi seorang desainer dari baju berapa? Cuma di bawah 3 juta. Dari 3 juta sampai sekarang sampai ratusan juta. No. Amin. Nah, Koko hari ini ulang tahun berapa Koko? Aduh, Pokoknya sehat selalu Koko Henry, may God bless you. Ini perpanjangan tangan Koko ke banyak orang yang kan semuanya ikutan happy semuanya. Banyak umur, sehat dan selalu percaya. Dan kalau lagi dari pihak desainnya, ini Koko Henry yang selalu menjaga produksi dan lain-lainnya, kan? Manajemennya. Lagi nih, sampai gue lagi sibuk banget ya. Namanya bilang lagi teleponan PR-nya yang lagi tawar-tawaran. Wow, pokoknya kita ajakin semuanya internasional gaya untuk hadir ke Indonesia untuk membeli baju-baju koleksi desainer Indonesia karena banyak banget yang keren-keren. But then super happy. Yaudah yuk kita pulang aja yuk. Yuk, banyak ngomong deh. Nggak ngebantu, ya kan? Nggak ngebantu. Semua orang lagi beres. Nggak ngebantu, gue nggak ngebantu. Itu nggak Cong? Jadi aja sama kayak gue.